Asıl Türkistanlık aziz kırımdaşlar, hammalarni yürekten salamlayman. Men Piratürüm Qaş. Aziz kırımdaşlar, men hazır sizlarga Germaniyanın München şəhərindəki Xitay konsulxanasının aldıdan Nəhmeydan'da bu programı təqdim qılıbatman. Aziz kırımdaşlar, hammalarga ma'lum, bugün 5 iyul. Yani 2009 yılı 7 ayının 5. günü Urumchida düzəlgan irqiy qirg'inchilikning 13. yıllık xatir günü. Bu münasebetlerle Dünya Uygur Kulübü'nün çakırığı asasen bir qancha günden bu yan bütün dünyada her qaysi eller faaliyet yapayotgan Uygur teşkilatları Xitoyninki irqiy qirg'inchilikqa qarshi keng ko'lamda norozilik namoyishlarini davomlashtiryapti ve bugün yani dal 13. yıllıkta bo'lgan kuni bu xil norozilik namoyishlari bütün dünyada yuqori palga ko'tarildi. Bugün en azından 10 dan ortiq davlatga 20 dan ortiq shaharda namoyish bo'ldi ve namoyishlar davom qilyapti. Mana Avrupa Şarkı Türkistan Birlik Teşkilatı'nınki uyuşturucu bilen bugün bir yerde başlangan namoyish mı birazdan keyin rasmiy başlandı. Bu namoyish başlanıştan burun aziz qarindoshlar biz bir yerde bugünkü namoyish qatnashgan Dünya Uygur Kulübü'nünki reisi hürmetlik Dolqunay İsa efendimni ziyaret kıldık. Hürmetlik Dolqunay İsa efendim mana bir qancha günden bu yan bu 2. yıl günden başlap bütün dünya miqyasida bu Urumchi qirg'inchiligining 13. yılını hatırlash faoliyatları devam kılıbatdı. Bugün mana ko'p namoyishlar va shaxsan o'zingiz bilan namoyish qilyapsiz. Amerika safaringizni tugatib bo'libmi? Bu qatimki namoyishda bu Şinjan saqchi hujjatlari deki içiniş ko'rinishlar asos mazmun qilingan bu qadimki namoyishning eng asosli bir shuari bo'ldi, ham yetakchi ideyasi bo'ldi. Bizim ko'tarib chiqdik mana bugun. O'zingiz bu Urumchi qirg'inchiligining 13. yillik munosabat bilan muhojirat qarindoshlarimizga deydigan qanday bir yurak so'zingiz bor? Rahmet, sizime de ötkenlikidek bugün Ürümçi qirg'inchiligining 13. yılga to'shgan bir xatir günü. Bu Şarkı Türkistan halkı için bir matem günü. Aynı zamanda aynı vakitte yana bu bir erkillik dastanının yazılganlığının başlangan bir günü. Çünkü Xitay hükümeti halkımızdan adalet talep kılıp, hürlük talep kılıp, naiti tinçlik bilen epir balgan namayişini şiddet bilen kural işiltip bastırgan. Yüzlerce hatta minlerce insanlarımız şehit bolgan, 10 minlerce insanımız yokup getirgen. Demek bu günü esleşimiz gerek. Bu gün Xitay hükümetinin 2016 yıldan başlap Şarkı Türkistan'da yol koyuvatkan asimilasya veya ki kemsiti siyasetiden erki ayrımçılık, milli ayrımçılık siyasetine ötken 2016 yılında ötken bolsa ama 2009 yılı bu erki qirg'inchilikning başlangan noktası. Xitay muş vakti dünyanın sınap baktı, halkımızın sınap baktı. Bunun nispeten dünyadan yeterli derecede bu qirg'inchilikni to'xtatish haqida bir reaksiyonlar kelmaganligi uchun Xitoy ben Uygur halkını tamamen yok qilib etganman degan planni 2009 yılından başlap tüzüp en ahırda 2016 yılı resmi erkek qirg'inchilik yürgüzüşü başladı. Milyonlagan insanlarımız bugün ceza lagerlerde azap çekiyordu. Xitoy dünyani aldashga tirishgan bo'lsa-mu, dünyanın ko'zini bo'yashga har xil usullar bilan harakat qilayotgan bo'lsa-mu, ammo sizim deb o'tgandagidek Şinjan saqchi arxivlari mana bu qo'limizdagi bu resimlar dunyoga e'lon qilingandan keyin Xitoymi bu aldamchiligini dünyadan yuşuranmadı. Şunun bugün dünyada nayt zor bir qo'llash Uygur xalqiga bo'lgan bir hissdoshlik o'tirg'i chiqyotdi. Hozirga qadar 10 parlamenti Uygur erkek qirg'inchiligini e'tirof qildi, bir hukumat e'tirof qildi, qonunlar chiqdi. Yevropa parlamenti yaqinda maxsus bu haqda qaror qabul qildi. Biz tehi aldığımızda qilgan ishlarimiz yo'q. Xalqarada haqiqatan ko'p qo'llashlar yuz berayotgan bo'lsa-mu, ama bu yeterlik emas. Yuz berayotgan bu qirg'inchilikdan dunyoning mutlaq ko'p dunyoning ciddi harakat qilishi bu qirg'inchilik to'xtatish uchun ünüm berdiğin emeli kademlerini besiş gerek. Biz bunu talep ettiğimiz bütün dünyanı aylanıp bu arzularımızı oturup koyuvatımız ve koyumuz dünyanın bu qirg'inchilikqa sukut turishning o'zi bu qirg'inchilikqa ortak bo'lganlik
bugungi kunda sukut turishning o'zi jinoyat bo'lib hisoblanadi. Shuning bu munosabat bilan bu yerdagi butun dunyoning hamma yerdagi bu namoyishlar qatnashayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizga, vatandoshlarımızga salom yo'llaymiz. Sagak bulayli, o'yg'oq bulayli, texi ishimiz bitmedi. Texi bizni yo'lning boshlang'uchida biz uxlasak dunyo teximdek uxlaydi. Rahmat. Rahmat, hürmetli Olkman efendim. Hürmetli karındaşlar, bayım da öttim. Bugünkü bu namayış bu Garip Dünyası'da en büyük kurulgan Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Teşkilatı tarafından uyuşturulgan ve bu namayışki bugün Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Teşkilatı'nın reisi hürmetli Askalca efendim biz şahsen riyasetçilik kılıvatıda bunu hazır başlandı. Bu münasebetle biz Askalcan efendimden direkt sözlerini anlatıp bakayla Askalca efendim bu mesela bu Şincan Sakşı ücretleri tuncu bulup bu şu BBC Katarlı Başşom Akbarat Organ tarafından elan kılındı. Elan kılınan vakti bulanın işte Germanya'nın aynak yendiriş bir jonlama var. Bu Şincan Saksı ücretleri bu Germanya hükümetiyle, parlamentoya, hükümetine kanda bir tesir koyacak. Degene bu Şincan, Esselamu Aleyküm, bu Şincan sakçı hüccetlerinki təsirin aiti çoğun oldu. Bu şu ilan kılınmasından degende Germaniyadaki ve Garip dünyasındaki barlıq mətbuatlar bu doğruluk sizlerden bu məlumat için, diaspora bu teşkilatlardan məlumat için naiti çıkardı. Bununla beraber bu siyasilerin bu bizim naiti çok təsir kıldı. Mesela sizler bilirsiniz biz yakında Germaniya parlamentosunu ve Taşqi İşlər ministerlerini ziyaret qilib keldik. Lager şahitlerimizle birlikte. Şu vaxtımı ulanınki hem de avvalqa qaraganda göz qarışınınki özgergenlikini ve bir nas qılmasaq bulmaydı o. Bu da hem de çokum hem de belki bu biraz keçikişi mümkün. Lekin bu da Germaniya parlamentosu mu bir nasdan qılmasaq bulmaydı. Bundaq bir ahvalda bizninki qarab turuşumuz mümkün emas. Dep mesela VW bilisizler Germaniyanınki en çoğun maşin zavodlarınınki biri. Şununla Germaniya hükümeti her yıl şununla emas bütün maşında çoğun karxanalarga verilgan bir kredi garantisi verilgan. Mana bu VW'ga bu da şu her yıl berdigan kredi garantisini to'xtatib qo'yibdi. Bunun sebeplerinden biri mi? VW'ninki bizninki azizatimiz Sharq Turkistonda Urumchida bir ishxonasininki bo'lishi, karxonasininki ve bu karxonasida mecburi emgakka Uyg'urlarning mecburi emgak ishlayotganligini gumonligini albatta buni isbot qilish mumkin emas. Shuningga bu nemini to'xtatib qo'ygan. Masalan, nemininki Germaniyaniki eng cho'ng sendikasi hamda ishchilarni qo'g'dash jamiyati ishchilar uyushmasi mu VW Sharqiy Turkistondagi zavodni Takso deb alaydan uninki raisi bayan bo'ldi, bayonot bergan bo'ldi. Biz mu shunga moslashib Sharqiy Turkistondagi VW zavodi taqalsun deb bir imzo kampaniyasi başlatdik. Aldığımızki günlerde elbette bunları devamlaştırırız. Bu Şincan sakçı hücretininki təsiri oldu. Çünkü bizlerinki yıllardan tartib hemimizin diasporadaki Uygurların dep kelivatkan işlerininki paketi bu belli bu. Bizge zaman dette paketi bağımı kolonlarda dep mana aşu paketin boğanlıkını ve bizlerinki onun için yarda vatan gaplarımızınki hemmisininki doğru boğanlıkını bir yerde ispatlap verdi. Şunun için bizninki bununki meyli parlamentolar olsun, meyli ahbarat olsun, meyli başka halkara teşkilatlar olsun. Bu hüccetki tiyinib turib bu hujjatga asosan jiq ishlarni qilishimiz kerak ve bu bizning bir majburiyatimiz. Bundaq bir fursat chiqqan vaqtda biz buni qo'yib bermasdan, bo'sh qo'yib bermasdan vaqtni ching tutib, buningdan foydalanishib da'vomizniki shukur fanlar ko'tarilishi yana bir qadamlarni bosishimiz kerak. Rahmat, hürmetli Askalca efendim. Bugünkü namayışa muvaffaqiyat tilayman. Hürmetli aziz qarindoshlar, buni hozir namoyish boshlanishi oldi turdi. Birozdan keyin Istiqlol marshi bilan boshlanadi. Hozir qadar butun Germaniyada bo'layotgan namoyishda 5'ida Istiqlol marshi bilan boshlanib, oxirida Istiqlol marshi bilan oxirlashyapti. Aziz qarindoshlar, bugun yana karvan şekil bir namoyishim bo'ldi, hozir oxirlashdi. Bunu gördüğünüz aziz qarindoshlar. Bu bizninki ilan to'xti qo'llash gruppasi tarafidan hazırlanan bir teşviqat maşinesi. Bu uzun yıllardan bu yan şu Xitay konsulxonasının aldırdığı ko'chalar park aldırdı. Bunun Xitayning erkek qirg'inchiligi fosh qilingan, bu yerdagi insoniyatga qarshi jinoyat qilmishlar fosh qilingan, maxsus lozunkalar yozilgan mana ilan to'xti. Bizninki ilan to'xti. Bizninki Uyg'ur
bizningki ziyolisi Vatan Perver Uyghur ziyolisi bununla bag'ishlangan bugun İlam Tohti inisiyatifi ninki reisi Envercan efendimninki başlamçılığında mushu karvan maşinesi bilan 3 saat bütün Myunxenninki ko'chalarini aylanib yurib namoyish qilish hep berildi. Bunun ta'siri unumini zo'rvolmay chiroyli qilib karvan. Bundan keyin bu karvan bu devam qildi. Albatta birozdan keyin Envercan efendimning bu vaqtga yurak so'zini anglaymiz. Hozir namoyish boshlaymiz. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun hammanglar bilgandek Urumchi qirg'inchiligining 13-yili namoyishga boshlashdan avval namoyishni albatta bizningki davlat marshimiz bilan ochamiz. Shuning uchun hammanglarni davlat marshimizni birga ovozda so'zlashga taklif qilaman. Undan keyin aramizda tashkilotimizning rahbarlari bor, ular so'z qiladi. Bugun degandek bu yerdagi maqsad Urumchi qirg'inchiligining 10-yilini aslash, shahidlarimizni aslash, ular uchun Allohdan rahmat tilash. Bunga hozir hammanglarni bizningki davlat marshimizni tingashga va so'zlashga taklif qilamiz. Rahmet. Aziz qarindoshlar, mana bu bizningki davlat marshimiz, mana şu davlat marshimiz ve şu ko'p bayroqimiz uchun yurtdoshlarimiz, millatimiz jinidan, tenidan bedel to'lab mustaqillikni olamiz deb 72 yilning yog'i kurash qilib kelyapti. 2009-yili Uyg'urlarninki bu tajovuzkor Xitoyga qarshi ettiğin karşı duruşu ve toplamları Türkiye'den emas. 1949 yıldan tartib her yılı bir iki kıtım degidek bu zo'ravonlikqa bu Xitoy iqtisodiga qarshi kurashib kelyapti ve bunu qiyni bilan, jini bilan bedel to'layapti. Hammamiz bilgandek albatta mustaqil bo'lamiz desak, bedel to'lashga tayyor bo'lishimiz kerak ve bunu yalnız bizlar emas, boshqa millatlarmi mustaqil bo'laman degan millatlarning qon to'kyaptini, bedel to'layaptini, jinni beryaptini hammamiz ko'rib turibmiz. Biz shuning uchun 1949 yilining yog'i minglarcha yigitlerimiz, minglarcha oğlan kızlarımız, minglarcha Uyg'ur jinini bu davaga fida qildi. Bu davaniki davomlashi uchun davomli kurashib keldi. Boshqa gaplarni bizninki boshqa rahbarlarimiz bilan men qisqacha nemischimi tushuntirib o'tay. Bugun nimishga bu yerda nima qilyapmiz, nima uchun bu yerga yig'ildik? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder, vor 13 Jahren, nämlich 5.
Juli 2009 hat die chinesische Regierung einen Massaker ausgeübt. Da waren Jugendliche, Studenten und Studentinnen auf die Straße gegangen. Ihr Wunsch war, dass sie auch genauso wie andere chinesische Staatsbürger und Bürgerinnen gleich behandelt werden wollten. Aber was hat die chinesische Regierung gemacht? Die chinesische Regierung hat wie immer sehr hart darauf reagiert, haben sie Leute vor dem Demonstrationsplatz erschossen. Dabei sind mehrere hundert Uiguren durch die Schüsse der chinesischen Soldaten, durch die Schüsse der chinesischen Polizei ums Leben gekommen. Und wieder wurden mehrere tausend Uiguren festgenommen. Bis heute wissen wir nicht, wie viele Uiguren bei diesem Massaker ums Leben gekommen sind. Und wir wissen immer noch nicht, wie viele tausend Uiguren damals festgenommen worden sind und was mit ihrem Schicksal heute passiert ist. Meine Damen und Herren, die chinesische Regierung verfolgt die Uiguren seit 72 Jahren. Unser Land wurde vor 72 Jahren von Chinesen besetzt. Seitdem herrscht in unserer Heimat Verfolgung, Unterdrückung, Folter, Hinrichtung und zuletzt Internierung. Heutzutage sind über 3 Millionen Uiguren interniert. Die sind willkürlich festgenommen, willkürlich aus ihren Häusern abgeschleppt und sitzen in Internierungslager, ohne zu wissen, was sie falsch gemacht haben, was sie begangen haben. Die chinesische Regierung nennt diese Internierungslager Ausbildungsstätte. Also Ausbildungsstätte, wie Sie hier auch von den Fotos sehen können. Mehrere hunderttausend Uiguren werden dort angeblich ausgebildet. Die Uiguren, die entweder Lehrkräfte sind oder Professoren oder Ärzte, Ingenieure, also die Leute, die schon ihren Abschluss schon längst hinter sich haben, werden dort ausgebildet. Also ausgebildet heißt das, sie werden chinesiert. Sie werden dazu gezwungen, ihre Identität abzugeben. Sie werden dazu gezwungen, chinesische Texte, chinesische Lieder auswendig zu lernen und zurückzugeben. Sie werden dazu gezwungen, chinesische Führungskräfte zu loben. Sie werden dazu gezwungen, Dankbarkeit an die chinesische Regierung zu zeigen. Meine Damen und Herren, im 21. Jahrhundert passiert, was schon vor 100 Jahren auch passiert ist. Damals hat man gesagt, nie wieder wird sowas passieren. Aber jetzt passiert genauso das in unserer Heimat. Die chinesische Regierung hat stolz angegeben, dass von 2014 bis 2019 jährlich 1,3 Millionen Uiguren ausgebildet sind. Also mit Ausbildung meine ich, dass sie umerzogen sind. Also jährlich 1,3 Millionen Uiguren. Rechnen Sie das bitte hoch in 8 Jahren. Das ist fast 10 Millionen Uiguren sind interniert und sind sie immer noch in Internierungslager. Meine Damen und Herren, die vor 4 Wochen veröffentlichte chinesische Xinjiang Uyghur Policy, also die Unterlagen der Xinjiang Polizei, hat das nochmal
vor den Augen der Öffentlichkeit gebracht, wie grausam, wie brutal die chinesische Regierung mit Uiguren umgeht. Was wir schon seit Jahren gesagt haben, mit Internierung, mit Sterilisierung, mit Folter, mit Vergewaltigung, mit Trennung von Kindern von ihren Eltern, das haben wir bei diesen Dokumenten schwarz auf weiß sehen könnten, dass es alles wahr war. Also die chinesische Regierung versucht, ein ganzes Volk auszuradieren, ein ganzes Volk assimilieren, ein ganzes Volk auszulöschen. Und dagegen schweigt die Weltöffentlichkeit, meine Damen und Herren. Oder versucht mit sehr mittleren Reaktionen die Sache über die Bühne zu bringen. Meine Damen und Herren, das ist ein Völkermord. Das ist ein Völkermord. Im 21. Jahrhundert übt China Völkermord an einem Volk, nämlich an den Uiguren. Da dürfen wir nicht die Augen zumachen, da dürfen wir nicht stillschweigend alles hinnehmen. Deshalb jetzt sind wir vor dem chinesischen Konsulat. Wir wollen unseren Widerstand zeigen. Wir wollen chinesische Regierung zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind, dass wir um unsere Menschenwürde, dass wir um unsere Rechte kämpfen werden. Natürlich, unser Kampf geht, wie immer bis jetzt war, mit friedlichen, mit demokratischen Mitteln. Natürlich, da brauchen wir die Unterstützung der Weltöffentlichkeit, da brauchen wir die Unterstützung der Medien, da brauchen wir Unterstützung von demokratischen Ländern, von demokratischen Staaten. Meine Damen und Herren, in Mitteleuropa wurde Ukraine von Russland angegriffen. Da passieren Sachen, die man wirklich mit sehr Bedauern sieht, dass wenn man das rechtzeitig dagegen was unternommen hätte, vielleicht wäre das nicht passiert. Das genauso passiert auch in unserer Heimat. In unserer Heimat, Osttürkestan, dort übt China Völkermord, dort begeht China Völkermord, dort versucht China ein ganzes Volk auszulöschen. Wenn wir uns gegen die Diktatoren, gegen autoritäre Städte wie China, Russland nicht erheben, das wird weitergehen. Das würde diese Länder, China, Russland, noch mutiger machen. Deshalb müssen wir dagegen unsere Stimme gemeinsam müssen unsere Stimme erheben. Dagegen müssen wir gemeinsam kämpfen. Nur gemeinsam sind wir stark. Unsere Anforderung an die deutsche und europäische Regierungen. Bis jetzt haben 10 Länder das Vorgehen der chinesischen Regierung als Völkermord anerkannt. Aber das ist in Deutschland noch nicht passiert. Aber das ist jetzt höchste Zeit, dass Deutschland, auch das deutsche Parlament, sich mit der Sache auseinandersetzt und das Vorgehen der chinesischen Regierung als Völkermord anerkennt. Das ist die Sache von europäischen und demokratischen Ländern gegen diese unhumane, dieses unmenschliche System, was zu unternehmen und mit Sanktionen starkes Zeichen setzen, dass man das Vorgehen der chinesischen Regierung nicht stillschweigend akzeptiert, dass man da ernst meint. Deshalb bitten wir die deutsche Regierung, das Vorgehen der chinesischen Regierung als Völkermord anerkennt. Esselamu Aleyküm, hürmetli qarindoshlar.
bu yerda bizniki tashkilotimizning qurultoyiniki raisi To'lqin apandim. To'lqin bizning Dünya Uyg'ur qurultoyiniki muavin raisi Farhat apandim aramizda. To'lqin apandim muavin aramizda. Hozir degandek yana mushu bizning davamizni boshqa platformalarda anlatish uchun Shveysariyaga yo'lga chiqibdi. Men unda bo'lsa so'zni hozir Farhat apandimga berdim. Marhamat qildim. Rahmat. Bu әмиятлік намайышны uyushtirgan Yevropa Sharq Turkiston Birligi idora heyetiga alayda rahmat aytaman va ata-aytan vaqtini chiqarib bu ahamiyatli tarixiy namoyishga qatnashayotgan fidokor qarindoshlarimizga alayda rahmat aytaman. Alloh razı olsun. Aziz qarindoshlar, bundan 13 yil burungi bugungi kunda Urumchi qirg'inchilik yuz bergan vaqtida xalqaro jamoatchilik asosiyatdan beshini ichiga tiqib olib, bu Xitoyning bu qirg'inchiligini nihoyat sal qarab tegishli inkos qaytarmagan. Bir shu Turkiya Cumhuriyetining ayni vaqtdagi bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an apandim buni Urumchi qirg'inchiligini bir irqiy qirg'inchilik deb atagandan boshqa davlatlarning parlament hukumatlari olsun, BDT olsun Xitoyga qarshi tuzuk inkos qaytarmagan. Va bu ayni vaqtda biz Uyg'urlarningki vatan ishidagi chet ellik Uyg'urlarni ümidsizlantirgan, afsuslantirgan va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining ig'ir noroziligini qo'zg'agan. Endi qanday bo'ldi? Ayni vaqtdagi xalqaro jamoatchilikningki bu masalaga Urumchi qirg'inchiligi sal qarishi, uni ko'rmaslik silishi, sukut qilib turilishi natijasida bu shu qirg'inchilik taraqqiy qilib keyin jazo lagerlari tuzimiga va bugungi irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Bumi ayni vaqtida xalqaro jamoatchilikningki BDT boshchiligidagi xalqaro jamoatchilikning o'tkazgan ig'ir darajadagi bir mas'uliyatsizligi. Chunki bir millatningki milliy diniy mavjudligini qo'g'dab qilish, ularning madaniyatini qo'g'dab qilish va bir butun millatni saqlab qilish butun xalqaro jamoatchilikning va insoniyat dunyosiningki bir majburiyati. Bu majburiyati. Oldingi kuni biz Tunagum Dünya Qurultiyi e'lon qilgan ingliz xalqaro e'lon qilgan bayonotimizda ochiqcha xalqaro jamoatchilikningki ayni vaqtdagi bu xil mas'uliyatsizligini, bu xil parvosizligini ig'ir darajada tanqid qildik va bundan savob qilib xalqaro jamoatchilikningki hozir yurgizayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi texmo jiddiy bir cheklash, jazo cheklash va embargo tuzumlarini yo'l qo'yishni talab qildik va talab qilyapmiz. Aziz qarindoshlar, bu ikkinchi yillardan tortib boshlangan dunyoning hamma yeridagi namoyishlar davom qilyapti. Masalan, 2-3 yillardan boshlab Qozog'iston, Qirg'izistonlarda cho'ng nazarlar oldi. Minglab kishi qatnashgan. Uningdagi 2-3 yillarda bu nimada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, Belgiyada bo'lsin, Norvegiya, Shvetsiya qatorli davlatlar namoyish oldi. Bugun eng azından 10'dan artıq davlatdagi bir 30 ga yaqin shaharda bugun namoyish bo'ldi va bo'lyapti. Davom qilyapti. Kanadadan tortib Amerikagacha, Avstraliya atdigan 3 cho'ng shahar namoyish oldi. Turkiyada minglagan odam qatnashgan, Istanbulda cho'ng namoyish oldi va Yevropada bugun Germaniyada bo'lsin, Gollandiyada bo'lsin va boshqa shaharlarda namoyish davom qilyapti. Bu yerda yana men alayda boya programmaning beshida deb o'tdim. Bugun Muşu Uygur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin degan shior asosida mazmun qilingan bu bizningki Uygur karvoni. Ataydan bugun 3 soat vaqtini chiqarib yashinib qolganiga qaramay, butun Myunxendagi shaharlarda aylanib karvon namoyishi o'tkazgan, ya'ni Inom To'qni qo'llash guruhininki raisi va bizningki peshqadam kurashchilarimizdan Anvarja apandim bu alayda Dünya Qurultiyining raisi To'qin apandim nomidan va qurultay nomidan tekrar rahmetimni, hürmetimni bildirmen. Hemenlardan Allah razı olsun rahmet. Farhat efendimge köp rahmet. Aziz qarindoshlar, hozir men bizningki Dünya Uyghur Qurultiyiningki diniy ishlardan mas'ul Uyg'urlar qarimni so'zga taklif qilmoqchi. Qisqa bir kısa bir dua kısım desem biraz micazım yok deb cevap veriyordu. Bunda olsa sözlerimizde yani elbette devamlaştırırız. Hazır Farhat efendim deb o'tgandek İlham To'xti hamkorlashish teşkilatı ve reisi Anvarjon akimiz aramızda bugün degandek mushu
birisler bunun iki tanesi var. Birisi her daim Muşum Münih'indeki çoğun dağlık koçularda durdu. Onu 2 haftada bir yütkep durdu. Ma yani ikincisini teyyarlap koyuptu. Bunumuza özü maşine bilen haftanın bazı günleri Muşum Münih'indeki bütün koçularını maşine bilen aylandırıp çöktü. Bugün mu saat 1'den hazırgıça aylandırıp bu hem de şuarlar, şu bizdeki bir şey tolaydıgan şuarlarımız, bizdeki taleplerimiz, meyli hükümet organlarında olsun, meyli halkara cemaatin olsun koygan taleplerimiz hemisi şuarlar bir şeyde yazılı. Hem de onu aylandırıp Kırman Münih'teki Kırman cemaatinin mu onundan haberdar oluşu hissi koşup geliyorduk da ben hazır sözünü onda alsa seni welcome verdim. Merhamet. Esselamu Aleyküm aziz yurttaşlar. Bugün yakın tarihimizdeki en zor kırgınçılıklardan birisi olan Ürümçi katliamının 13. yılı. Bu münasebet bilen şehitlerimizge Allah-u Teala'dan tekrar rahmet dilep hayatı kalgan bularının balı çakısı ve solaklardaki yurttaşlarımızga selametçilik, sabır, takat dileymen. Hemminlarının kegini için vakit çıkarıp rahmet Allah razı olsun. Kırgınçılık doğruluk sözle köp kılındı. Meyede bir yurttaşımızın yazgan nesini ben bir okup birey dep şunun hareket kıldım. Stuttgart tarafından Abdüşkür inimiz tünüydüm mualluk günü yazıptı. Kimnin razılığı üçün dep sual işareti koyup yazıptı. Şarkı Türkistan inkılabı Allah bizge perz kılgan ulug bir inkılap. Şuna inkılap yolundaki her kandak bir doğru hareketke Allah razılığı üçün katnışışımız lazım. Şu çağdıla biz bu ulug cihadi küreşinin katta savabıga müyesser bolalayımız. Bir kişinin falançı teşkilat orunlaştırgan namayış iken men bağmaymen. Ya ki falançı teşkilat orunlaştırgan namayış iken men çokum barımen digini emeliyette bu adamın inkılapka Allah razılığı için emez, belki teşkilatlar veya ki şəxslərinin razılığı üçün qatnışıvatqanlığının ruşen ifadesi.